Mama wakwaba aha eye GC and page so meeting the Addo searching and then the day kan ya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so we a notification and it's an news e de betun bia we nya bi atie ana se we nya bi ahwe ewo GC and page ha. Education Minister Honorable Addo na okase na ne sema okay na ne say enkrofo bi efri Zambia all the way from Zambia Ghana na omo ehre say enyeme bi ekoso wo Ghana hanom na His Excellency na Addo Akufo Addo aye project bi wo Ghana hanom a eyo omo wawa enti omo de omo ani kire mu ebehwe project kro no na adofo Honorable Education Minister Nesema okay na ne say suku adan ya His Excellency na Addo Akufo Addo SCC no ebra dwenenti ase so che say enya sem ketu akra emu na amanfo efri Zambia de omo ani akirem e wo Ghana so ma behwe adekra His Excellency na Addo Akufo Addo aye ne yenti ensem a ekoso e wo abra Education Minister Honorable Addo ekasa no yeah oh nyame no mpa education yes yem shade kakra ho yes sir STEM yes aban no STEM schools yeah I say I am share kakraba with the issue of Sanyama way. So we still expect the STEM schools. You mean I may fuck when you so na medical chair on my crura 2482. Amaba Asantimemune Semanachi. Na chairman of MPP, chairman to me, regional minister. I'm penning for you na me chair omo. Na bosom chifo o mother Roma. And metu anim ha say nti almost made o mass in my chair man okay. I mean the omo said 2017 menya yenya sa ko sen bebrebe ebi kura busa se ne free senior high school ye be yentwemu ana 2017 ye fiti free senior high school ni e she IMF ase okay na IMF program no ho I be so mu free NDC so my kwan me ye free senior high school na nya afi ni ye bitwam and the free senior high school there ewo ho enti minu aba woto ne ma odwom me wo fa ase a wotiti mo remu a odo ba aku school ama sabre aban aso asene ewo secondary e ma wo yemu nhihyew sa fesenne Dr. Addo de Belle draw de minim na meka ne a ya kire mu a kire me ene se free senior high school aban ebebo ho bai okay STEM you mean technology engineering and mathematics nyama da Roma schools bebrebe ye fiti ase ebi nso ye bewie se wo hwe adan asisi nkru bi sabomusu anukre ni so mo de yini ba nka betimi ayi kakra huhu a obeka se sebe university nkrofo bi fi Zambia eno mo ba Ghana mi yi kire wo mo kra de ma mo ekọ so mo kohwe omo say is this Africa I'm say yeah it's Africa adan o mampani asi boarding schools are asi ejuma pa o mampani ye wo hwa adan egu ho no mo a na obeka se sebe enye Ghana STEM schools STEM school we abomosu de no for STEM schools senior high whoa senior high whoa enti wo hwa enye ejuma ketwa kra o mampani ye boarding school anti kitwa akra omu ene bosontwe girls STEM high school the first girls STEM high school in Africa has say na bosontwe de no ene kitwa omu kra kwala no omu kama kwala is that a V shape when you V shape victory blocks sunny e blocks yes and say be V so V block victory block and do you say pe nkunimdie no basa and do kwa da so V block e wo ho Akufo Addo block na V block victory block no science labs maku dumienu enewum wow enti baby a V block will be a one block no science lab 12 kwada so there no a creative arts but the science account on the all sci-fi movies movie a science enti o ka se wo kire baby ankola be movies no nche so munsua science enti empesa awofo be ka se school dey finance me empesa me ba akoye actor enti no yese science no honum the way bia obetimi aye creative arts no e dey account ti kwada so dey enti say pepepe asantraging baby another one kese o dan ba
President Akufo krom eno so ye kese sa ketu a omu ene de wo abosomtwe girls no na de omu ne say so ko school we mu a ene me wo hono ma teacher fo na kwanya no mo kira de soronko teacher ni no won classroom ene nkwala no ko ho enye kane de ni bi say ene ye wo ho am say wo be ko na nkwala no gu ho na obi atwere atuli pepe 2013 I was here so na atwere guda wow kwotna da so ko retreat school mu na obagana na betra ko say hapa na metra na mitimisu ade fi se ukọ aburitire nsie mu tade ye wa heya teacher ni on classroom so on say ba ha fe pa walls ni nyina akra mu ni gise wo betena ha decorating say wa ha see the classrooms so na say you know so what decorative walls now when the new school say ba no there you know no say the classrooms are well decorated na kwala no team no mu sua there so ntwe girls eni na sa edan we the ending ka ba bi esi no ye ba sabre the friend of Saduchum senior high school na a school amiame dia mianem see na nkwala be bre mianem tuom school fees free senior high school start ya nam de chabai and this our plan when a honey di can see the din kan pa okay and na say no abeye v blocks na when okra de v na when the rectangular any aye courtyard e wo mfimfin a utim the assembly hall and to okọ bosonhwe girls a eno na obi hu honum ye wie yansa na nkwala no komu na class school ho science labs ni na yaye amom science equipment okay o my your library so o yi tro obi hu say library kama yaya mom schools bi ye bi person library ni ye done ye wie library ye wie science lab nkwala no be wura mu no na de sua no atimi akonanim enti se wo hwe nwuma mampani ye the manager ho creative so am he ya alcohol no a na nkaka ne TV friend MVTI technical institute enfidi mampani dia begu ho no ebe wonwa ebe koso se wo hwe se ye wo schools mako once polytechnics no esaba ye certificate program diploma and higher national diploma esaba biem enson na ye sisi am no wakase kese pa wo mu na wa bren kese na mampani abedi echiri aso be bofom okay afi se wo yi nu free ho no mu a aboako sahwi ebi aba ho sahwi boako abo Kenya se number 1 ebi ba ho ni nyina o madua asase no so a no na ba wie entinye IMF asendie sika no ho no mu a omu eguso omu si patuda eno wotachi man ho dambai salaga guabaliga eno ena tolibri northern upper west ena north east guabaliga we nyina ye nkura ye ntie omudin so nche bia na oto omudin because omu benya de kanene friend polytechnic ni bi schools akese pa we nyina no construction efficiency ekoso sabra me no ka sentina mene obi busame IMF asemu ena me kan yesusa no na obi ekoya ba adwuma no oboka na kurasi ho nyina obi ate so wakoboka pani kodwuma nsaba no okototo koko waboka na manfo ka ho le basa de umta abusa no se pani kodwuma nsaba nyono na be sifie kama bi okrom hai omso ono am so say this sika no de ye bibi sika no ode ye bibi okay into aboka kra na yete ase e basa na busuafo no ensi omo trase abusuafo no ere nho fiso mu se ye kopa bosia eda no nko a no betimi de sia wowa bitimi de sia wowa na pani kodwuma nsaba na yakoyi na free prison amo ayedan wa bafie enti enye IMF awo kono de de wo ko ho ena eso hwe wo hwe so mampani koduru mre bi ahohiahia ba yen peso de influencer se ehunu bi enipa wu papa de 1920s ye ehunu bi na okohwe se pandemic edi nkan aba ahohiahia bo memu bia ehunu de woye no mampani ka se mi remfida na a good evening ya no so ye betimi fellow Ghanaians no so ye betimi age economy no back to na mum enipa nkwa de entimi enti akoduru ba bia ya hwinti ya pori kakra ewo sikasemu a de okan na no ye ho adwuma 7 preduas nipa nkwa yaje enti abasa yetimi gina den na egina brane na yetimi sesa ye sikasemu a ye besesa enti the Americans say wo hwe adwuma pa ye universities STEM universities enum na eba all the new regions ni nyina benya STEM university budget na